en français, en Kiswahili. Aye bali kukamata, tuambie kidogo. Gakwerere ko twumva ko ari wowe urubitse gatubutse ka FDLR ugatsimbye. Parle nous Gakwerere. Amafaranga wafashwe n'abandi. Wagiye muri Kongo ryari? Iby'amashyamba ukabire. wari reportinze cyangwa afashwe amateka? Aba rero babatwaye ariko komanda uvuye ahangaha bamaze kubivuga aba ni abasirikare b'u Rwanda bayobowe ba FDLR bari bayobowe na General de Brigade Gakwerere. Harimo abaofisiye bandi ba Lieutenant Colonel, abamajoro, abakapitene no kumanuka hasi. Bafatiwe rero mu myaka itandukanye hagiye havugwa ibikorwa bitandukanye bya leta y'u Rwanda, hagenda kandi hanavugwa ibikorwa bitandukanye byagiye bikorwa n'umutwe witwara gisirikare w'inyeshyamba wa FDLR hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuva ku mwaka wa 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ndetse n'umwaka wa 2025. Nta kindi cyagiye kivugwa usibye ibikorwa bitandukanye by'umutwe wa FDLR wagiye ukora uko bishoboka byose kugira ngo uhungabanye umutekano w'u Rwanda, haba gutera ibisasu bitandukanye ku butaka bw'u Rwanda, haba ndetse no guhitana ubuzima bw'abanyarwanda butandukanye ku buzima bw'u Rwanda. Hari ibyagiye biterwa kandi hariya mu karere ka Musanze, ibyagiye biterwa kandi mu karere ka Rubavu ndetse na za Kitawe mu majyepfo y'u Rwanda. Ibyo byose byagiye bikorwa kandi wasangaga biri kwirwambwa n'umutwe wa FDLR. Uyu mutwe kandi wakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, abenshi babiganjemo n'urubyiruko kandi harimo n'abakuze basize n'ubundi bahikuye u Rwanda icyo gihe. Abahikoga kandi bari abatutsi bayitwaga amazina atandukanye nk'inyenzi ndetse n'ayandi atandukanye, aho abanyarwanda bazize uko bavutse, bazize uko babayeho, bagiye bicwa bavutse uburenganzira ngo nuko ari abatutsi. Ibyo kandi byagiye bikorwa kandi bishyirwa mu bikorwa bitandukanye n'abari ingabo zikomeye cyane zari ziri mu mutwe witwara gisirikare, mu mutwe kumwe na perezida w'igihugu cy'u Rwanda General Juvenal. Gusa bamwe namwe kandi basi bakoze jenoside bahungiye mu mashyamba ya Kongo, aribo bagiye mu mutwe wa FDLR. Aka kanya tuvugana rero nuko umutwe wa M23 nawo Rwanda mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
uyu mutwe kandi nawe uri mu bashyigikira ko abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari muri Kongo bakwiye guhabwa uburenganzira nk'abakongomani muri rusange. Mu myaka itandukanye kandi uyu mutwe wa 23 wagiye uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse no kuba ingabo zarwo zakivanga mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Gusa aka kanya uyu mutwe na n'ubu uracyarwana aho wagiye ufata uduce dutandukanye nka Goma, Bukavu, Sake ndetse n'ahandi. Uyu mutwe kandi wagiye ukoreshwa byose kugira ngo urwane, ariko wagiye uneshwa cyane kuko umutwe wa FDLR ndetse na Wazalendo n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo byagiye bica mu ntege uyu mutwe wa M23. Gusa ntabwo waciye intege ngo uhagarare burundu, ahubwo arakomeje rwana. None ibice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Kongo byarafashwe n'uyu mutwe. Aka kanya rero umutwe wa M23 yashyikiriza u Rwanda generali wa FDL ndetse na bagenzi be yafatiye ku rugamba. Byagenze gute? Nitwa Eric Nshimimana, naho iyi ni Biza TV Rwanda muri kumwe. Ubuvumbuzi, siyansi, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro byose n'ahandi wabisanga atari ku Biza TV Rwanda. Ukomeze ukore subscribe, ukoreshe maze ibiganiro byacu na documentaire bikugeraho umunsi ku munsi. Abari mu Rwanda mu ntara zigize Kurenge ndetse n'umujyi wa Kigali, mu turere tugeze kuri 30, abatwumva ari mu karere k'ibiyaga bigari ndetse na East African Community EAC. Muraho murakoma. U Rwanda, u Burundi, Uganda, Tanzania, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Kenya, Sudani. Namwe mutumva kandi muri Afrika yo hagati, Central Africa, Afrika y'Amajyepfo, South Africa, Afrika y'Uburengerazuba, West Africa, Afrika y'Amajyaruguru, North Africa. Abatwumva bari muri Amerika, muri za Canada, Chipre ndetse n'ahandi. Mbufurije ibihe byiza, bari kazi kandi umuryango mugari wa Bizaza TV Rwanda. bagende basubire iwabo nkaje tubashaka. Muravuga iki kuba FDL n'abandi basigaye muri MONUSCO? Bizagenda bite? Muzabarekerayo? Nabo bazasohoka umunsi urahari. Tumaze iminsi muri aka kazi dukora kuri uyu mupaka, urumva nabo rero barakurikira. Chez nous en français, mais Ok. Français ni Kiswahili. N'abarundi basade ndetse na MONUSCO urumva babahaye byose, babahaye imbunda, babahaye imyenda, babahaye ibishoboka byose, kandi gahunda bari bafite ntayo ni ukurangiza gahunda bari bariko hariya bamaze gutsinda M23 bakambu kandi bakaza kubisubiriza iki gihugu. Barabigaragaje zo mundi imbunda zose bakora maze bekeza Kwa sababu ya Kongo. Sababu ya Kongo. Chenye nilikuwa nasema, naambia wetu hapa, unajua walikuwa wananiuliza kamata watu wanawaleta kwenye, inaonyesha nini? Hiki yenye inaonyesha kila siku guvernema ya Rwanda vile ilikuwa inasema FDL inatumika na guvernema ya Kongo, inatumika na ile coalition yenye walileta Warundi, machineries, mercenaries, alafu na MONUSCO na Wazalendo. Hii sasa ndio kionyesho kabisa. Hakuna mwenye tabia kusema kwamba mara Rwanda vyenye nasema sio kweli. Hata wenyewe huko generali hapo anakubali kwamba alikuwa anatumika na nani, walikuwa wanapata usaidizi kutoka kwa ile government. Sasa huyu ni serikali ama huyu jeshi huyu unamjua kama jeshi ya zamani ya Rwanda? Hiyo tunapojua kama jeshi ya Rwanda kutoka hapa wakati iko daraka aliyetoa na aliwacha amefanya madhambi hapa na wenzi yake wenye amepata. Ujumbe gani? Ujumbe nasema kwa wale wenye wamepata wanakimbilia kwa makori hapa, hata wengine wako nchi jirani, nawaambia kwamba madhambi ya genocide uchukua ulifanya genocide hiyo hezeike. Unaweza ukazeika, lakini vile umefanya hetazeika. So advice yenye nawapatia warudi kwa uzuri. Hata wengine wanakuja tunawapokea, anakuja naenda mbele ya justice, ama kuna wenye wanamuuliza. Umutwe wa M23 kuri wa gatandatu tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu Werurwe mwaka wa 2025 washikiriza u Rwanda Generali de Brigade Gakwerere Ezekiel wo mu mutwe wa FDL ndetse n'abagenzi be wafatiwe ku rugamba. Barafashwe bakabashikirizwe u Rwanda nkuko aribo kandi bashinzwe kuba barakoze genocide mu Rwanda.
aba kandi bakaba bashinjwa kuba baragiye bahunza umutekano w'Abanyarwanda ukagenda uzima burundu kubera aba bagabo. Gakwerere uzwi ku yandi mazina nka arimo Sibomana Stani, Julius Moo Koko cyangwa se Sibo Stanis, ndetse yarasanzwe ari umuyobozi w'ibiro bya gisirikare muri FDLR. M23 yamufatiye mu mirwano ya Majoro Ndayambaje Gilbert ndetse n'abagenzi be babo 12 nabo kandi bahoze ari abarwanyi ba FDLR. Kuri wa gatatu kandi nibwo umutwe wa M23 u Rwanda mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashikirize inzego z'umutekano z'u Rwanda mu gikorwa cyabereye ku mupaka munini wa La Kolonishi. Ukwishaka kandi Isa Adamu w'imyaka 27 y'amavuko kuri ubu washyikirizwe u Rwanda yavuze ko nta nabo z'u Rwanda yigeze arwana. Izi ngabo kandi ntabwo yigeze azigerwaho. Ati ntabwo yigeze arwana nazo kandi nk'uko amahanga azishinja kuba muri RDC ko ahubwo abo azirwanaga nabo mu mutwe wa M23. Yunzemo kandi yicuza imyaka yose yaramaze arwana muri FDLR nyamara adahembwa n'iyicanuruzi cyangwa se n'urwara. Umuyobozi kandi wa brigade cyangwa se brigade ya 509 mu ngabo z'u Rwanda, Colonel Joseph Mwesige yabwiye itangazamakuru ko bari yabarwanye nyuma yo gushyikiriza u Rwanda bagomba gukurikiranwa umwe ku wundi. Byagaragara ko hari uwaba yaragize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi agashyikirizwa ubutabera n'ubucamanza akabihanirwa. Yakomeza agira ati igikurikiraho turabaha inzego zishinzwe kugira ngo bagende bakurikiranwa umwe ku wundi. Niba hari ufite ibyaha bya jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda akurikiranywe ashyikirizwe ubutabera. Niba kandi hari ukiracyunyeho ibindi byaha nawe kandi abishyikirizwe inzego zibireba. Abasigaye kandi tubatware imutobe kugira ngo bajye kugororwa basubizwe mu buzima busanzwe nk'abantu bavuye ku rugerero. Abarwanyi kandi bagera kuri 14 mu 23 kirisi u Rwanda bari bagize ihuriro ry'inzego kandi y'ingabo za leta ya Kongo RDC zirwana nayo kandi zirimo iza FARDC, FDLR, Wazalendo n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi bakomeje kurwana umufiririzo umunsi ku munsi barwana n'umutwe wa M23. Tubibutse ko mirwano nayo kandi igikomeje aho igisirikare cya FARDC aricyo igisirikare cya Kongo gikomeza kurwana n'uyu mutwe wa M23. Benshi barahunze, benshi bavuye mu byabo, abandi kandi bahasize ubuzima basaga 2500 baritahiye. Ibikorwa remezo bitandukanye yaba ibika amavuta ndetse za petroli cyangwa se lisansi byaratwitswe. Imihanda kandi yuzuye ibirogo, impinja nazo zirarira, abasuni inkumi bararira, ababyeyi sinakubwira. Amagereza atandukanye kandi yagiye afungurwa aho kandi abagiye bacika ubutabera bagenda bakora ibyaha bitandukanye mu baturage kuko n'ubundi bifungo byabo ntago byo byakarangiye. Umutwe wa M23 ukomeza urwana ugaragaza uburenganzira ndetse bw'ikiremwa muntu hariya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Abo ni bande? Nabitwa ko ari Abanyarwanda ariko sibyo n'Abanyamurenge bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bibera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Bukavu, Goma ndetse n'ahandi. Mu myaka itambutse bagiye bagaragaza ko aba badafite uburenganzira bungana n'ubw'Abanyekongo. Bazira iki? Bazari yuko bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Twegeze kwagezaho ikiganiro gitandukanye cyavugaga ku bikorwa remezo y'ukuntu abakoloni baje bakata imigabane bagakata ndetse n'ibihugu bitandukanye. Wagiye usanga ko hari Umunyarwanda bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda wisanze muri Kongo. Usanga kandi hari Umugande wisanze mu Rwanda cyangwa se Umurundi wisanze mu Rwanda ariko nyamara yarahoze mu gihugu cy'u Burundi. Uko bagendaga bakata imigabane bakabata n'ibihugu bitandukanye byagiye bigaragara ko hari aho bagiye barenganya ubutaka bw'igihugu runaka bukisanga mu kindi gihugu. Nitwa Eric Nshimimana, ukomeze ukore subscribe ukoreshe maze ibiganiro byacu na documentaire bikugeraho umunsi ku munsi. Nta yindi neguza naho ubutaha.